twerekeje imitima yacu kuziyaziganisa. Haleluya. Tuzanye iminyago turayikuzaniye, tuzanye iminyago turayikuzaniye. Tuzamuye amajwi yacu tugushima. Haleluya. Twerekeje imitima yacu kuziyaziganisa. Mana wawe tuzanye iminyago turayikuzaniye, tuzanye iminyago turayikuzaniye.
ndashima Imana kuko Imana iduhaye umwanya mwiza wo gutarama. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Ndasaba DJ kubera ijwi ryanje muzamurireho, muyizamure cyane. Hallelujah. Twenga wa Imana icubahiro. Semeni amina. Amazina nitwa Ruboneka Eric, ntuye Kenya, sengera mu itorero ryitwa Ensemble. Ndubatse, mfite umugore n'abana batatu. Ndino kubera impamvu zivuga butumwa. Umuntu azava iwiwe yihaye iminsi, kuvuga ngo iminsi yanje irasa n'isigaho mikeya. Rero turashima Imana rero kubw'ikaze ryanyu, kubwo kudutekereza. Hano muri Kigali hari abavuga ubutumwa benshi, ariko mubona ko natwe mugomba gutumira, natwe turimo. Imana ibaheze umugisha. Imana ibahe umugisha. Amen. Muzamwikiriza ngo amen ko kwiza. Ntibambaye amasaha, ariko nanje ndi umuntu mu gukadiriya ukareba ko hari abandi inyuma. Nibyo. Hari abantu bazaje kubwiriza cyangwa baje gufata umwanya bakagira ngo nibo bonyine mu materaniro, akamavuga akavuga amakuru yose, ugasanga atwaye umwanya abandi bagataha gutyo. Twigeze kuja kubwiriza ahantu turi babiri, uwacu twajanye aravuga amasaha yo gutaha aragera, nyine baratubwira ati ararangega mutaha, nuko je ntaha kapa. Ariko ndavuga umwanya muto kubera kuko tune na benshi, hari abaririmbyi, hari abavuga butumwa, hari n'abandi bakora ibindi bitandukanye. Imana ibaheze umugisha. Amen. Tumpe Bwana wote. Dore. Hallelujah. Semeni hallelujah. Amen. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abakorinto ba 2 ibice 6 umurongo wa mbere kugeza kwa 3. Undi muntu andebere Luka 17 umurongo wa mbere kugeza kwa 3 naho. Harabango kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bwa Kristo gupfubusa, kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Dore none nico gihe cyo kwemererwamo, dore none niwo munsi wo gukirizwamo. 3. Ntitugire igisitaza dushira mu nzira y'umuntu wari wo wese, kugira ngo umurimo wacu utagira umugayo. Amen. Amen. Luka sinibara bahabonye. Luka 17 umurongo wa mbere ugeze kuri 3. Hagira ureba ijambo ry'Imana. Bibiliya yera iravuga ngo nuko abwira abigishwa be ati ntacabuza ibisitaza kuza, ariko ubizana azabona ishano. Byamubera byiza nuko yahambirwa urusyo mu ijosi akarohwa mu nyanja, biruta ko yagusha umwe muri bajya bato. Mwirinde mwene so nakora nabi umucahi, niyihana umubabarire. Amen. Amen. Harabonye ijambo ry'Imana ko twumva uko bavuga, ariko muri no materaniro cyane. None uko ndazabire ijambo ry'Imana mufite. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko Yesu abwira abigishwa be ati ibigusha abantu mu cyaha ntibizabura, nyamara hazabona ishano uzabigira uwo bizaturukaho. Aravuga ngo nuko Yesu abwira abigishwa be ati ibigusha abantu mu cyaha ntibizabura, nyamara hazabona ishano uwo bizaturukaho. Icyaruta kuri we nuko bamuhambira urusyo mu ijosi bakamuroha mu nyanja, aho kugira ngo agushe mu cyaha umwe muri ba bato. Mwirinde rero mugenzi wawe nagucumuraho umucahi, niyihana umubabarire.
komera ijambo y'Imana amashi. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo kudashira igisitaza imbere y'umuntu uwo ari we wese, kugira ngo umurimo ukora utagira umugayo. Andashima ku bwa pasiteri, amen. Imana igweze umugisha, aza tubera umugisha iyo yageze muri Kenya. Rero kuba turi hano mu itorero Ushumze turanezerewe cyane, kandi Imana igweze umugisha. Hallelujah. Kora kuri sente numva. No sinzi icongereza. Abacu nzamubwira ngo bagire please. Njewe sinzi ndirimbira kuri mwe. Zandirimba kuri please. Nagira ngo nababwira ngo please bagashira kuri mwe. Ukasanga ko biragenda bingora. Mu congereza please bayita gute? Plus. Plus. Shira plus rimwe. +1. Hari ni mugoroba unaniwe, bagufashe hada kurikizwa amategeko i Getsemani, warunaniwe ariko byari ngombwa ngupfe, byari ngombwa kuncungura. Bamukubise bakora inkoni ibabaza, bamwambitse ubusa bakurega ibinyoma, baragushinyagurira kandi bakubeshera. Niki cyatumye utikiza kandi ijambo ryawe rikiza? 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 Ese ko ari kuvuga rimwe umuriro ukamanuka bagasha, iyongera kuvuga ingabo zikamanukira rimwe. Ibyo byose warabiretse kugira ngo uncungure, ibyo byose warabiretse kugira ngo uncungure. Niba hari umugabo warenganye ku bwanje, Yesu yararenganye. Mu mategeko y'Abayuda ntibyari byemewe gufata umunyabyaha 12 zirenga. Bamuciriye urubanza n'amacamanza 3, kandi baragombaga kuba 23. Bamukubise bakora inkoni ibabaza. Nareye mu buto bwaje niruka inyuma y'iminsi ariko irasize, negereye n'abakambwe ngo bangire inama isumba izindi mu buzima. Nareye mu buto bwaje niruka inyuma y'iminsi ariko irangira nsiga, nabashishe n'abanduta ko bambwira inama isumba izindi mu buzima. Je n'ai jamais trouvé la réponse que je veux. Je n'ai jamais trouvé la réponse que je veux. Je n'ai jamais trouvé la réponse que je veux. Nabashije Bibiliya, igitabo nkunda cyuzuye amateka y'ukuri we. Nabashije Bibiliya, igitabo nkunda cyuzuye amateka y'ukuri we.
kwicara nkaruhuka sinzongera kwiga habe no guhagarara inyuma y'ibihe nzaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe mpagaze mu bihe bitazashira tuzabana na jambo maze tuvuga ijambo imbere ya jambo ngwino tujane mugenzi we ngwino tujane Bibiliya yavuze ngo ntitugire igisitaza dushira mu nzira y'umuntu uwo ari we wese kugira ngo umurimo dukora utagirwaho n'umugayo. Umwanditsi yavuze ngo ubwo dukorana n'Imana ngo turabinginga turabahendahenda kubw'imbabazi z'Imana ngo mudaherwa ubuntu bwa Kristo gupfa ubusa ngo kuko mu munsi mwantakiyemo narabumvise mu munsi wo kwemererwamo naho narabatabaye ngo uyu ni wo munsi Imana ituremeye wo gukirizwamo none. Bwira mugenzi wawe ngo ni none. Vile kandi ngasoma masomo mingi kalimbikani kulamba bwisha kugira ngo nilogulushagwa kutingagira ngasiga byoshi byongalangiza Yesu umwamu katubulula utayohobe masoga bano siga byoshi byulimukola nivzigihe gitoya cyane. Ngo titugira igisitaza dushira mu nzira y'umuntu uwo ari we wese kugira ngo umurimo dukora utagirwa n'umugayo. Uyu murimo twadukora Kristo urasaba kugenda wibungenga, ugenda wibungenga. Nimba wayuririmba ririmba ariko wibungenga, nimba uri umuvuga butumwa bwiriza ariko umenye neza kuko hari biguhiga byinshi cyane kugira ngo bikumare. Hari ibisitaza kandi ibisitaza haza ibisitaza wishiriraho wowe wenyine hakaba n'igisitaza gishirirwaho n'undi. Icashiriweho n'undi umuntu akaza n'igisitaza akagushiriraho. Ico ngico Bibiliya yavuze ngo nguwo ngo azabona ishano, ariko ico wishiriraho wenyine kitakuwa mwenyewe kandi umejiroga mwenyewe. Bibiliya yavuze ngo ntakizabuza ibititaza kuza, ariko ngo umuntu uzabizana uwo ngo ni uzabona ishano ngo icomubera cyiza cyane, icomubera ifyeri icomubera cyiza kikamubera ngo nugufata urusyo. Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo ni ikibuye kinini ngo bakakigushira ku ijosi barangiza ngo bakakujana mu kivu mwibenga bakagutamo hahandi n'abasi koga badashobora kuvamo bakagutamo ngo ico nico cyakubera cyiza ngo kuruta uko wagusha umwe muri babandi batoye. Murumvise cyane nosoreza mo ari cyo mutahanye ariko nsoreshana mwumvise. Uyu munsi ni w'Imana yatugeneye kugira ngo tubemo tunezererwemo tukirizwemo. Kelari de savini tendre de pa mumigana nibakoma amashi isika kwitukomeye mwana waje tuzigere wishira hejuru. Mwana waje nubona isi gukomeye amashi uzibuke byabihe wabaye mu ntano mukuzi. Mwana waje nubona isi gukomeye amashi uzibuke byabihe wabaye mu ntano mukuzi. Uzature ko siwe uriho ni data wenyine wahawe ikaze murishe maze utegeka umutima kureba iby'isi nk'igihombo utoza akanwa kawe kuvuga ibifitiye abantu umumaro. Birasaba rero kugira ngo dukure ibisita. Yesu ngo yagiye kubwiriza i Kaperinaumu amaze ngo kugerayo kuko aho hantu kuba ngo bihinjire basabaga gusa ngo arangize noneho ngo abantu batangira kubaza Yesu ngo ntiyarakeneye kubwirwa iby'abantu kubera kuko iby'abantu yarabizi
ngo arangize ngo amenya kuko babwiye uko ngo ese ninde mwebwe. Ngo arangize aragenda aramubwira ati Petero we, utekereza ko abana b'abami aribo baza basora cyangwa ni rubanda? Ngo arangize aravuga ngo ni rubanda. Aravuga ngo rero ngo genda ngo mu nyanja ngo iriye epfo ngo uterere mu rushundura ngo nurangiza ngo urufu rwa mbere uri bufate ngo gwasamure ukuremo amafaranga ngo uze twishure ngo kugira ngo tutabera bano bantu ibisitaza. Yesu aravuga ngo kugira ngo tutabera abandi ibisitaza, ariko wowe mu kugenda ushiraho abandi ibisitaza. Umuntu wa kabiri Bibiri zivuga ngo semena amina, haleluya. Bibiri zivuga ngo bafata ngo abantu 12 kuja gutata i Kanani. Ngo arangize abantu 10 bazana inkuru y'incamugongo, baza bavuga ngo igihugu twagitase kandi twakibonye kimeze neza, n'imbuto zacu ngizi ko murazibona, ariko abantu bariyo ni barebare ngo twibonaga imbere yabo turi nk'amahanzi. Amajwi y'abadayimoni ngo bamashira ibisitaza hagati mu Banyesirayeli. Abanyesirayeli bamavuze induru ngo turashize. Abacu nimba bagiye kandi ari abagabo bari bizewe, tukabatuma barangiza bagashika bagasanga ari imbere yabo ari nk'amahanzi, ntaho gatukigiye igikuba kiba kiracitse. Duimana icubahe. Bibiri zivuga abagabo babiri Kalebu na Yosuwa bari buzuye imbaraga z'Imana, ngo bari buzuye ubwiza bw'Imana, ngo batangira gukura ibisitaza mu bantu. Baravuga ngo natwe mureke tuvuga ijambo. Semeni amina. Aravuga ngo mureke natwe tugira icyo tuvuga. Ibyo bababwiye ni ukuri, ndetse n'imbuto zaho ngizi twazizanye uko zimeze mwazibonye. Ngo imbere ya ngo twibonaga nk'amahanzi, ngo ariko nabo niko batubonaga, ariko bavuga ijambo rikomeye. Baravuga ngo nimba Uwiteka twishimira. Duimana icubahe. Ariko nimba Uwiteka twishimira ngo ico gihugu tuzakigera, ngo kandi ngo tuzabajya nka kujya kw'imitsima. Nimba ari ikintu kiza coro wakurya no umutsima, umutsima utere utangire hejuru, tuzi uko mandinga ngo ese ngo kubera iki batangire hejuru, mwotangirira hirya undi agatangirira mwese mugahurira hagati. Ntugira ta position ta formule ugira, ngo baba bakuye ibisitaza mu bantu. Turabakire bene data, ndabona mwabarebye cyane, ninka hari abashitsi hano. Murakaza, Imana yoheze umugisha. Amen. Amen. Twasema asante kwa karama nzuri tuliyopewa na Baba, karama nzuri ya uimbaji, tunaburudika kwa hiyo. Birasaba rero kugira ngo ubuzima bwacu dukure ibisitaza ku bana mu rwacu Rwanda, tubane n'abandi amahoro. Nimba ugishira igisitaza ku bandi ukaza ufata urugendo kuja gushira igisitaza ku wundi, Bibiliya yavuze ngo uzobona ishano. Ico Bibiliya itubwira none ni ukwisubiramo tukareba ibisitaza tuba dushira ku bandi tukabikuraho, twarangiza tugakorera Imana. Zantangazwa n'abasaza biwacu. Semeni amina. Ariko ino mikrofone mwayimanuye wizamure ibe hejuru kugeza ntashe, cyangwa ariko n'abandi nabo bakunda izo hejuru. Je ico kibazo nkigirana n'aba DJ biwacu, zangunda ngo ibintu zose bihe hejuru, nidutera hariya dutera iyo hejuru, dutarame n'imbaraga zacu zose udafite kwizigama, kuko sinzi insimisi maze kwisi, ariko sinzi yo sigaje hano imbere. Niyo mpamvu ngomba gukora nk'umuntu wayo utaha. Bari abasaza biwacu kera ngo bakazaja kuzinduka, akazindukana gahoro umuhoro, yarangiza yagera mu cambu wenda ciwacu kukabara, agasanga hari umuzi uri mu nzira ahantu inka zazica, akicara akavuga ngo mwene data yoja gushora inka ikaziga kubita ukuguru umunani muri wa muzi, inka ikavunika, akicara n'agahoro akagatema, agafata kakazi akagata. Umugabo ntavuye mu gitaramo, ntavuye mu ihuduma,
nta giterane yari avuyemo, gusa yavuze ngo kubera ishaka, kubera umutima w'ubumuntu, aravuga ngo mwene data yoza inka yiwe igapfa ikagira ikibazo, akagatema kugira ngo inka itagira ikibazo. Ariko twebwe abandi ni bari mu musare, umuntu asugira n'imbabazi z'umwana w'uruhinja w'abandi, ukamusanga umwana w'uruhinja uwaseka, nimba hari ikintu kiza gitera imbabazi n'umwana w'uruhinja. Umwana w'uruhinja utangiye guseka. Je mfite batatu, iyo mvuye ngo mu kazi nkabasanga gutya, umwe tugahura ngo kumujyaho gutya, bose baza bangurukira rimwe, kama numva size ukuntu mbaye. Niko zabona n'abandi bakunda abana babo. Habe n'undi ugomba gukunda n'umwana utari n'uwawe. Ariko ukamushira igisitaza ku mwana wundi, ugashira igisitaza muri korari, ugashira igisitaza ku bapasteri, ugashira igisitaza mu mukorana. Bibiliya yavuze ngo bazabona ishano. Abo bashira ibisitaza ku bandi bazabona ishano. Mwakira ijambo.